بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلواته وسلامه على الهادي محمد بن عبد الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدميدكي جماد الأولى مهم ديوانا دوس ميوغوتو كوريا مدني علمي خزانة دويستا سالس تيمنا پروگرام علمي خزانة كي ألومن باقي خاصة موضوع كانيلين كوريا دا پروگرام මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා මිහාරු අලොමෙන් කුරිය ගෙන්දා සිල්සලා කුරිය ගෙන්දා මවුදුවා කි ජින්නි ෂයිතානුන් කිබන් රක්කා තෙරමුන් ඒගොතන් අලො මිරේ කුරිය මි ගෙන්දනේ මේ මවුදුගා තිම්මන රේ මිරේකි අලොමෙන්නා කෝ ස්ටුඩියෝ ගා මිරේ මිතබිවි අෂේඛ් අහමද් සමීර් බින් ඉබ්‍රාහිම් අද ෂේඛ් මුහම්මද් සිනාන් මිරේගේ ખાસ මවුදුවා කි ජින්නි ෂයිතානුන්ගේ කිබන් රක්කා තෙරමුන් සුවාල් කුරම SMS කුරවානි IL ජෙස්සම ෆහු හුස්සන් කුලි දු කොල්ලවා ෆෙබේ ෆුලගේ නන් ජස්සවානි එෆෝ දෙන් හතේ හතර හතක SMS කුරවානි තිබෙවුන් සුවාතන් SMS ජරියම් වෙස් ෆොනු වේනේ IL ජස්සාප හුස්සන් කුලි දු කොල්ලවා සුවාලු ලිවවානි එෆෝ දෙන් හතේ හතර හතක SMS කුරවානි අද අලොමෙන් හම ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා ආමකෝ හම ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆිෂේරු අලොමෙන් මවුදුෙන් කුරිය වඩාගතුමා ෂේහුන හවාල කුරන් එගොතුන් හා මිරේවස් අලොම මිහාර මි හවාල කොල්ලනි ෂේහුන්නා ඒ මිරේගේ ખાસ මවුදු ජින්නි ෂයිතානුන් කිම රක්කා තිරබුන් මේ මවුදුගා කුරිය වඩාගතුමා بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا جني شيطان كيبان ركات المج موضوع قالوا من ميريمي دني تيمبنا برنامج එමෙ ෆුර්තමාන ආගොන වාහදක් මෙදකනි ජින්නීගේ වාහදක්කො මෙදනි ජින්නීගේ හගීගතා බෙහෙගොතු එගොතුන් කුරී දෙරේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගලගොන් මෙන් බයි මවුදුතක බණි වාහදක් කමිරෙන් ෆුර්තමාන ආගොන මෙන් වාහදක්කන් හමජීෆාවා නුක්තායකි ජින්නි ඒ ශරঈ ගොතුන් මුකල්ලෆුන් හෙයේ එග මානේ කි ඉන්සානුන් නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා شاري تكليف تبني جساف إجماني كي ديني قطن كان كان واجب كربا إكان كان كرما أمر كربا أدي باي كان كان حرام كربا إكان كان مدلو ركاتري وبني أنقواف يعني بما سؤالك جني أكيد سمعي قطع نمادكو هيو كنت تكوك هما إنسان فدين إسلام شريعتك نوتا كم زمانك الله سبحانه وتعالى باولي شريعتك أولي بايج مچا هما إنسان فدين تباون لازم فباين هي أدي مسألة أقول من دنوان مدنواني أقول من شاري دليل تكم فين قطوغا هم جنين كيبس إنسان فدين شريعتك إمها كانت تك مخاطب كوري فبايك إيقطون هم إنسان فدين إمها شريعة تكليفت إمي هن إبعاد كيت قرآن الله سبحانه وتعالى وحيك ربافوني يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا جنينا إنسينج جماعة ميهن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي تبامهم قتل رسول ناديه يتيمن إله آيات تبامهن كيادين متكا وينذرونكم لقاء يومكم هذا تبامهنge miduha meduga inzaru kurabwane kurab mattaka rasulun tibamehun gata nadehi em mi ayatu Allah subhanahu wa taala bayan kurafani hama jinnina insina mukhatab kuraba tibamehun gata ekalange rasulun fonovik adi rasulun fonomuge maqsada ki qiyamat duha mistakun tayyar kurumattaka edohoge dharmaya sawab mistakun tayyar kuru edohoge azab mistakun ekkateru ege terega quran mukhatab kurafewani jinni nabis ad insi nabis hamahme surat ar-rahman ge etattaneg Allah subhanahu wa ta'ala takrar kurba afwani fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban tide bamehun ebehi jinnina insina hama ek lafsukum mukhatab kurafani jamugo de bamehen ekum mukhatab kurafani tide bamehun نك اتبامهم بالرسكلانge devvi niyumettakun kon niyumettakun اتبامهم كفروني هم niyumettak Allah subhanahu wa ta'ala dunya ga sid ukhrawi hayatu ga baswani jennina bas adi insina bas devaf migotun bayin ilmoring bas furtak awon balala ruga fakhur razi rahimahullah bidala fawani
أطبق الكل على أن الجن كلهم مكلفون وإسلام أمتك علمورين اتفاق فوني هريها جننا كيس مكلفون إجماعنا كم إنسان فدين شرعي تكليف وفي المشاروط هموجه كم جنيكي أميه كمتش لازم كرا شرعي حكومتك عمل كرن جه بيكم إنسان فدين قاضي عبد الجبار رحمه الله إدارة فوني لا نعلم خلافا بين أهل النظر أن الجن مكلفون في جوجا هلورين شريعة دنا في قوة هلورين مدوجا خلاف النت خلاف آسن وجني أي مكلف كما مدوجا نجماني كي شرعي تكليف توفرن جيفا و شرعي قط واجب كنت أداء كرن جهة حرام كنت كركات روان جه كنت بيك بام هناك يمدو خلاف النت إمن السؤال كي فارق السؤال فيدا هم هريها حكومتك هم إنسان فادين جنيس بلازم كره عادي إمام السبكي رحمه الله بداله فنك بيفلق فتوى هم كان إيمان كم أصل قانون شريعته إهني معاملاتك هريها كم جالس هم جني واني مكلف قلت مخاطب كره فواني نمي هن هم إنسان فادين إبامه هن الدعوة إسلامي دعوة واني عام في التباون إبامه متشبس واني لازم في هم جملة قلت أقوم دنوانا مي نكتة أقوم دنواني إنسان الله سبحانه وتعالى كان حرام كربا إسلام شريعته بيان كربا فكان هم يقول حرام كربا فواني جنين سبامه هن نماذج واجب كربا فواني أديهم مهم هني حرام كنتت نكلام قواني إبامه هن حرام كربا هم بود كودي بود إمها تكليفات تكجا جنينا إنسي مسواني مكلف هنقول الله سبحانه وتعالى لبواف هم إبامه هنق تريجا هيومي هن نبامه أقول من تريجا هيومي هن نبامه ولهن مهوريها بس إبامه هنق تريجا ولهن هذا ميوقت كوري مدني علمي خزانة جدوي 6 سال استيمنا برنامج ألو هم كوري مستنما فدان ألو من مهار كوري مجندني جني شيطان كيما ركعت ربون مي موضوعا سلسلة كو ألو من علمي خزانة برنامج تكوري مدني ألو مهار واني مي موضوعا ده هفتا كوري جنگوس أدي سما دتين هتر كوري دان كما لفا كوري واني ألو من مي موضوع جتون تبفرنا أدي سما نماذج قولي كون سؤال كورموجي دورو هم هولي فواني سؤال كورا مسمس كورا واني أي إل جسم فهو حسن كل دو كل وافع بفلق ننجا سواني فهو دين هات كسمس كورا واني سؤال تنگ اسم زريان فنون أدوان جينا قلت كي أي إل جسم حسن كل دو كل وافع سؤال ليواني فهو دين هات كسمس كورا واني ألو من ناقو ستوديو كاميري متببي الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان هذا أول مهار من هوا كلنا الشيخ محمد سنان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم عدد دم سمير فها كل فدان مي بناك جني اتسكي سالون من انسان كيف فدان عد شروي تكليف تجه فوا باي عدي هم فدان كان ده كود ده مهم والدليل كي الله سبحانه وتعالى algon men insanuna adi jinnin adi khaluq kurevumuge emme muhim maqsad adi mi adi algon men mi khaluq kurevumuge maqsad ki ko baakam bayan kodde wa Allah subhanahu wa ta'ala wahi korawa fe wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adi mi ayatu ka Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodde wani algon men insanuna adi fana tadin fana jinnin Allah subhanahu wa ta'ala khaluq kurevevi wara muhim maqsadaka يعني إهن تأدهن حيواننا خلاف الله سبحانه وتعالى إنساننا جنّي مي خلق ربافني ولا مي هميكن الله سبحانه وتعالى لكم كرمتك إيه معنى كي إبامهم إيه معنى مي تأد إنساننا جنّي هذا الله سبحانه وتعالى مي هذا إنساننا جنّي خلق ربافا ومقصدا خلاف دا كمغا وانما الله سبحانه وتعالى إيه جنسوك مي هنا هذا جنّنا إنساننا الله سبحانه وتعالى كمغا أوغوبا الله سبحانه وتعالى دفوا عادي هم فدان مي الله سبحانه وتعالى مي خلق كره في مقصد ابامون هنداكون اغوتوغا اولي كمغا وانم الله سبحانه وتعالى ابامون كمغه ثواب دارما دفوا دين هم فعلوا بسنا فكر كلام في مسداغا مي الغرمن انسانونගේ terega wes ebole tafat ege dinta hoge mihun ege terega muslimunna adem fadana sorainna yahudinna adem fadan eno wes budangla kon kurami hunna hinduna buddhistuna mi fada mismun eba olemun ebade hame fadan ade mi shaytanonge terega wes no jinninge terega wes tem mi fada mi hunta ebole ege terega ebole ham yahudin na adi ham fada nasara inna adi ham fada mi fada ki adi insan ke eggodan insan ke in aqida goton ule mismi hon
eba olemon ebade enkam mi manik muslimunna eggote mi diyana kantataw manik mi diinu kantataw muslimun ami insanunna jinninna ega farage nowe egotun Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurawafe wa anna minna salihuna wa minna duna dhalika kunna taraika qidada wa anna minna salihun tadama kashon timomenge mi terega wie so mi we solihun we adhem fadan enu mi hun we manik solihun no mi hun we adhem fadan kunna taraika qidada ade mi lafuzge maana ga ade ibn abbas rahimahullah ta'ala radiyallahu anhu ta'ala fani mi ade kunna taraika qidada mi ga maana ki mi ma timomenge terega we mu'minun we adhem fadan kafarun we enkam adhem fadan ibn taymiyyah sudalo fawe mi manik timomenge ter manik jinnin vidalon jinnin mi manik jinnin ad buni bahe mi bahaki mi ad timomenge terega we solihunna ad solihun mi hum wes enka meg murade ke mi hunge terega sebe tafatu mi ham fadan agon mi insan ne ke fadan tafatu ki madhhab taka adem fadan ahlus sunnata ahlul bid'a mi fada mi ek firugata hoge mi hunna adem fadan ehen din ta hoge mi hum wes jinninge terega ole kamuga we adem fadan algon menna mi kamuga ade jinni jehifawa mi hun ade jinni mi bali jehifa ade shaytanunge mi ondaguta jehifawa mi hunna eguta wahaka dakkalum mi manike wah dakkala fa bayin ham mi hun algon menge tere eba mi anakatu kore mi hunge tere bisa kon dinegge mi hetto ahalum ebba fara ebone eneki muslimi kan ebba fara ebone yahudi kenota nasara kenota en dinuge mi kamuga wes eba bone enka mi gotum wes mi fada wahata ki mi mashhur wahata ki kamuga uma ko ham fada mi fada baikka dalil ta algon men liben hurma kiga algon men engen dani mi jinninge terega wes eba ole kan tafate ki din taka tafate ki madhhab taka adem flan tafate ki firugata hoge mi hen ole munda kan algon men na eba inge ade sawal koram sms kurawani il jessema pahustan kule du kollava febe fule ginan jessawani afaw den hate hatar hate sms kurawani swatan sms zariyam phonwan haddawan jena gotaki il jessa pahustan kule du kollava fa swal liwani afaw den hate hatar hate sms kurawani ade alomenge mi muhimu mawdu jinni shaytanu kiba rakka tirmun mi mawdu alomen hama den kurimasanu dannawad fadan silsila ko program te kuriya daruga tibe fun hama evs program watta nulavwa alomenna ko hame program adosomaki waran aguhuri warak gina mawlumat ke tibona inshallah han libigen dane program te kawan ade she sinanoge demme wahak fulu alomenna warabboda ingejje jinninge terege sama yahudi jinniya christian dina muslim jinniya men hama eki din tak eki mazhab toga jinni uleka eme alomenna ge suwalu fede mi insanu sami onna godan akhirat do suwaroge nuni narakya wahaki insaf wahaki e chise hama libenje hen tai kineto me kantoni ade hama ane kuriga ana gomenna wahadakum de nukta tere agomenna hewani fahakulan je tan kola kanege ei ebame hungu terega tafata aqidat to ahlur ebati neg manaki muslimun ebati adi nasara nuni yahudi hama insana me ole majusin tafatu mi aqidat to ahlur jinnin teregas me ole ehmbima mi ilmur ittifaq fawani jinni narake wannanika mane kebame hungu ter nobame hun narake wannanaka ameduga ilmur wan ittifaq hameme suwaruge masalaga ummatu ki jumhur ilmuringe basful agman fennan oti hama muslimunge mane insanuge tere muslimun ni suwaruge wannehen mi jinninge terem bes iman ga ahulwarin taqwa ga ahulwarin hama insanne ke fadain suwaruge wannanakam ei kitu qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'afani waliman khafa maqama rabbih jannatan enege be rabbuge maqama biruetu jamiha ilaha badal kura duha biruetu jamiha emihe ka des waruge hot esorge mati daraja ga allah taala bayan quran fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban den anekama e denimatu e des waruge ga wahaga bayan kurama fahoga den allah subhanahu wa taala angoni fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban e jinnina insinne tibame hunna allah taala debi niumat tawteren konkon niumatakan he tibame hun kufurun niumat dogurani embi mekalang debi niumatu ki terega e suwaruge ga wahaka bayan kura afen hama insana jinnina ekko mukhatab kurwa afwani embi ma ibn kathir rahimahullah bidala fawani wal haqqu anna mu'minihim ka mu'minil ins yadkhuluna al jannata me haggo gotaki hama ebame hu tere mu'minun ge me mu'minun hama insanu ge tereng mu'minun suwarg wannahen ebame hun suwarg wannane embe min ebe de kodde hama insanu fade he amal kura me hunna he dharma ya sawab ebame hun allah subhanahu wa ta'ala debba
adi nuba amal to kura mi hunna nuba jaza Allah subhanahu wa ta'ala eba mehun dibba adi eba mehun naraka ekalang labwafo hama soruges insanu nawahi ekalang wani labwaf me insanunna taklif Allah ta'ala jesse fadan jinninna sekalang wani shari wajib ta rakatu ranga hama ege bes tafaten ekkama ilmoringe basfurtaka badar boda burewena shari dalil ta horigotum awgumana boda ilmoring basfurtaka me fenani hama insanu faden jaza devi adi insanu faden eba mehunna suwarugega niumatai rahme libigen daka shalom naseben suade me jinni qur'an daskurani kihinetto adi kon fotakunto adi me agon men me program feshi iruga ikemi jinni ge jamaate gawahaka Allah subhanahu wa ta'ala kit qur'an ga bayan qur'afan wa sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an timan ilahu ka legfanu gaata jinni ge jamaate fonu vime kit qur'an adu mattaka nema alugon men me qur'an kiyawahen kit qur'an ge fafuttakai musafta ebame dannan ham alugon men gule qur'an ebame hun kiyawane adi ham me qur'an hiddas mihum se ebame hun terega atiben adi alugon menge me daskodde filawaltaka nasihata irshad adu mattaka ebame hun ama hazirwan miskitta bebe darustaka di amuko tanta bebe hen darustaka nasihata wada irshad algon men de nasihata irshad tam denne hama insanun de darustaka nasihata irshad ge bastaves hama egite nagalo mihun aduha echin ibren hasil kon le nei algon midannoni islam deen islam sharienge jinnina insiye ge shamilu acche ke megmane ki hama algon men teduri umasha wafatiru umasha haran kanta karana ko tumasha kula kom wasiyete ki qur'an sunnat ka lige hori acche ki ham ege me mukhatab korwene bay ehma ki qur'an agon me atuga mati ki qur'an ham e qur'an e bihun kiyawan e qur'an e bihun das qur'an e qur'an ga ayat to tafsir dan mehun tibene ilmurin e bihun terek tibene das kufati bihun baur tibene ehma agon me ham insanun hin ulamunda ummaten ei shariatu hukum toga mukhatab korwege Allah alam alomenna فرتن باري امنا قولي فاستام عليكم ميرا وعليكم السلام كواس سؤالك मैं अलग अलग सवाल की मैं ये बाकी आड़ वे दे तेरे तेरे में इंसानों ना जीने ना राटे हुए के नोने इधर के अंदर ते बात करो मैं हूँ इनसे ना जीने ना दे मैं हूँ ना दारिन ली बेवाह क्या मैं बाकी आवरे के हाथी का तमर बाह करता बाकी वाला निके शुक्र है बड़ा adilat kura gol men ham awar kuda waqt kole foga ham e nukta ishara kollana ewa ha kaw men ham mire dakka mawdu taw tere gebek anhirunna ei kavene kure echet ada e mawdu gol men inshallah ham ero kolakun ham kuriyad dan eta inshallah men naben sualen asme namada gol men sual muhim sual ishinde indegen namadu kurairu hama ekani sajide dan wima to ishin nam wani nun nama muli namadu ishin degen to kuravenchen admi kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi kura fani fattaqullaha mastata'tum tibam huna vi warakum Allah taqwa riwash mi hama ema tibam huna vi warakum Allah taqwa riwash basful muradu ilmore hama amuko mi timay dati undokam dimayakam gawina mes timay kuren onna minwar kuren jehenakam dailaka waragiran fi kuhorin genna ayati mi fattaqullaha mastata'tum tiba vi warakum Allah taqwa riwash hama fi kuhorin bayan kuffa qaida gowe الميسور لا يسقط بالمعسور undaguu kamegge sobun e fasehan kureen honna kamek e nawati nokoshen nuwane egmanek misaka mihe undagule namaz koru misaka kolon nuhureveni ekam kene ruku korave ena sajida korave ehme jegmane ki kolon nuhurevene kya waden ada kore gunawantan enag mati nuwette ene e wakikame undagugun ei ene kureen honna kankan dukollumge sawben non ei nem vima mi suwal goti kolon nuhure mihaga wahakato ishin dege namadu kura ero hama ekani sajide dan bimato ishin nam wani nunnama muli namadu ishin de indegen kurevenato kureveto adi kolon hurvekam gawanama kolon hurum gurukum furiham qurani kolon hurege den ane ishin de indevekam gawanama ishin de indegen kure kama ishin den kure nongla misalaka mihaka baymehun tibe nu ishin de mi ekamene kolon hore emejene kolon hunnani horefa ne qiyam go horefa ruku kofa den ena nuishende deti gondiege chige ishinnani ishin degen ena
mi ruku boda sajdan ishara ko fekoto kurane ko gondi gi shinde ge ko namaz kuredan kam shebin baz rahimahullah fatwa deba bay be fulno viswadam fononi eggoti ekkon ishir man eggote ki ekko tedume ne semiye ke ada kurwe rukune egotu ada kurun ei e maserno egote ekkon kuredan ei timayan ada kuren onna kanta faharek gaves tu kollaga nuwane mi kom waki kamega undagu taklif ngori kamuga taklif oy kame ena ko meno jehen korak ade mi akoto kurim badini ilmi khazana ge 240 tim wana program merege khas mawdu ki jinni shaytan ki ma rakaterun ade alomenge mi mawdu ge shehu marak gina wahata ke dakkan hamaji wati alomen tibe fonwa gina swata ke jawab nudevun ekashinge vehenna sama shehu alomenna warak gina swata gaasurin ab detere ko swade kuram tanwa danage den swala ki junub verikam mati nidumun jinni avadaneto mi ada gamananu ka eme rangalo gotaki hagegatu ga viha sawaka tahiru manaki viha sawaka hinagatun eme moy turwegen wago enam wes ege wesa eves dalilenne sida asen ekam ki sida mana wegen wa kam ekam ga enam selmeri midalu eme rangalo gotaki nida kamuga wanam ad junuberi haltu gas wudu kuruma fahuga emiha manik nidume manaki enage et mi ad enage ehone mi bana mi brana hadas verikan ad hagigatu lui kollume e wudu kollag enkam eme rangalo gotaki nida kamuga wanam wudu kollagen nidum fahum mi brana mi fahum hina ganna mi benu wa mi havis enkam mi goto ganda kurun eme rangalo vegen wa gotaki adem pede emme moli turmi wa gotaki viha sawakan e tohara mi ma toharata wano miha manage hadas verikam miha aragatun erun hagigatu ga miha manaki mi ka gina wagutu hagigatu ga Allah subhanahu wa ta'ala tin tikur kurma mi fada kan tawga miha deru mi manaki demi hurumuge warabodu kamikamuga vegen dan ade bayin ilberinge vidalo misalaka mi abals malaike bekalun harmenna ki gawane heme algonmen abals e toharat kommati huruma meduge bekalun vidalo e gotam manage mi rangal gotaki gota viha sawaka e manaki tohir won kam ehnamas sida mi ekam manavegen wa kamakan evs dalile mi ti aswa kam ek shalom nasir wargin swata gatani adi sam iswa danwa lafa mi mawluen kuriya wadagatma hawala kolan eget suwalaki jinni maruima kavvaluge suwalu kurevenato adi jinni mahshar kureveni insanu ekkotto mi agonmen hama tor kuri program to sam takrar ko danno ba ke mi agonmen mi bidakken agon no fenne chegawak jinne ki agon fenne chenu agon sharu dalil to kunna den baikar ihsas to agon jinne ge alam go wak mi kiyani eme ma ekama be ko to khabar jumla gote agon medanol insanum fadain jinne ki mukallaf baik ebemen Allah subhanahu wa ta'ala hadir kurban jinni marwan emihumna suwal kurwen hama ammukon istisna nekkam gaano egamane ki hama shariat kuriya kum tak emihum machin gan eggotakash algon menna sida kaneligam waki saaf sore hanasya wahikama behekutun asan etiya ekam onnane mihenne nune ehen nudenne dan ena jumla gotek ga algon mi fennani hama insanu me insanu kaabole sormes sama kaabole insanu kaani kongule sormes kaani kongule darin hama libe mi emihun kura hekontakun sawab libe darmaya sawab libe nobakantak azab libe emihun swarga wade emihun narake wade emima jumla gotega me hukumta mihiri mi got emima ammukon hama ummate gota mi agolmenge miharu duniye gole jinni seki hama rasul ummatuge terege himene baikkamu gavegen daan ehma umumuge teregen hama jinniwes wadegen daanakam agolmenna qabul kurani agonne me kuriya sheikh sinan wadeke wa ka agon hamache to kollam junubari halgon niduma behegotun me junubari haluga nidakam gawanama emme rangal goteki wudu ko gen nidun enas wudu no kobves mama doelaga nidun ei masale no embima ane junubari haluga mehgo nideke kya fe enaga macca jinni shaytan wannane ke henne agomna kanu dende huddakame ei nidumaki ekon agomna dalilu liben e rasul sallam awharfu lappakama hina nuganeves junubari haluk embima ekamaki huddakame hennes boda ragal goteki junubari fa miha hina nugane nidakama gaanama wudu kollun ei nemme ragal goteki ade miyogo kuri medine ilmi khazana ge 240 timana program merege khas mawdu ki jinni shaytan ki ma rakkatermo shalom miharu mi emridani jinni ge kaveni jinni kaveni kureto adenge mi mawduga alumenna deme gulu befulaga jawab liben kanu medu admi kitu qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala jinninge darifas kol gwaha bayan kuraf egotun ekala wahi kurafan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu
إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الكهف سورة آدم متانغ الله تعالى بيان كرافني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم تمن إله ملائكتنا وحي كر بهند آدم غفانا سجد كرم فسجدوا ملائكة سجد كري في إلا إبليس فيها كان من الجن إبليس فيه جنين ترين وامي هكمغا مفسر بدالواني إنسانوغ كوريغا دنيا غلوني جنيكو أي الله سبحانه وتعالى إنسان مفضل إرادة كر بهندو ملائكة دنبي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بيمغا ليهرو أنا بيوك بيلاه لبني هي مفسر بدالواني جنين إنسان ملائكة إنسان بيمغا لبويما ليهرو أنا كملائكة إنجي وداعتي كوريغ تجربة بلداف أي فرتم جني لبويما يسورم بيمغا ليهوري بيم فساد كوريم هما دينغ بيفلون تجربة ماتش بلدا بدالواني ديمغا أنكاس ليهرو أنا بيوك لبني يام إيجا ترين جنين ترين مي أودا جندهونو ميهكموني إبليسك إينا ملكوتي عالمغا مي ملائكة ناك ولمغاي ولمغ أنك الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وفد وافا آدم غفانا سجد كرم هوريها ملائكة نكر بأمرغ تريغ إينوس شامل ويغن دعوت آسيوتي هوريها ملائكة سجد كري إبليس فيوا إبليسك ملائكة قرآن الله غافني كان من الجن اينا بي جنين تري وامهكم ففسق عن امر ربي اينا غير رسكلان امر فلانو كيمن تري فاسقوي دين قرآن الله غوني افتتخذونه وذريته اولياء من دوني تيبامهم اينا مانك ابليس وذريته اينا داري فسكل اولياء من دوني تيمن اله فيوا وليون كمغا اكورن كمغا تيبامهم نغني هج اي algon menge bappa adam alayhis salam emme furtamana hasede beriwe bodawe kibruweriwe e nukimanteri mihaki hagiyatuga iblis sajda kor mana koris kiburerkam bodakam osum Allah taala adam fana devi niumatamad hasde veri eme qur'an Allah taala bayan kurafani migota mika hinga fowa adam fana sajda kurma timan ilahu malaikatu nasha adi iblis yetere shamilago tamur kore vi hinduga huriha malaikatu sajda kor iblis fiwa den afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni tibamihu eenage darifas kolo eenage zurriyatu nihum mi awliyan gotuga ekkuren gotuga waliyen gotuga tibamihum nagani hi wahum lakum aduwwun eenave tibamihum navegen wa adawattirikamuk ema adawattirikamuk eenawani eenage darifas kolo me ema darifas kolo waag meta bayan ko fotum algumanna ebenge me darifas kolo ki hagigatuga kaawanige soban annachi darinnaki ema emihun hama emihunna me emihunna algumen insana kaawani koggen ulehen emihun kaawani kurake bedehe kodde hama emihun kaawani maqsadaki zurri anat darifas kol hama algon men darin libma ami algon menge aulad algon menge nasu demegen diun kambes mi ayatun algon menna e bedehe kodde adi ameme kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani mi suwaruge ahluwarin wahaka bayan korwa hurul in wah bayan korwa ango afani lam yatmithunna insun qablahum wala jan e kamalun gaga e bamhunge kuriga be hurul inna Allah subhanahu wa ta'ala kaawani kodda mu'minunge kuriga me ekamalunga bihi fe nuwe insiebis adi jinni bes ehmema insanu anhenunga bihi ulehen jinni bes em anhenunga bihi uleka mi ayatun eba dehe kodde ehma mikolon agumana fennani jinni ei ebbe kanebbe ka kaawani koggen ama me darin hoda algon menhen hama darifas kol demigenda bayekan ei sharoi dalilitokun algomenna fenna hagigate ade mere kuri medani ilmi khazana ge 240 timana program she alumen anaka sama suwala danwana suwala ki shaytana ge waswas takun duruma taka kurividane emme rangalu kamaki kobato ade me shaytana ge waswas e insana ge etlega hinga munda ichi rasulullah sallallahu alaihi wasallam me waswas e ki insana ge lega hinga munda ichi me waswas warnakam gaana me furtamanna gina ahuzukyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت استعاذة قال فشتق جنانكيون إخلاص فلق الناس سورة فدا سورة أول من كيدان أي الشيطان أغنو باكم ركات اليوم الله سبحانه وتعالى باوا لبافا سورة كمهم هندونا هبيرو ذكر دعاء كيون أدي مي كيرت قرآن كيون مي هيو كم كمغا مشغول كون ذكر كور من كم كم كي الشيطان وسواس تكم مي هدور قرآن هم إكني تنتاغ نوتيبو
ekani wa miha shaytana ma gabwan demihunna eku umabure enbima ekani veriumai ekani tanta miha inumai mifada kankamage shaytana ga waswasta timaga machi gadwe hingadan kanka mihunge tere nikme mihunna wahaga dakka mihunna hila samasa ko mehen ulumaki hama islam deenuga war bodak ijtimai gotum bar alafu akamade miha ekani verejikam gaanma shaytanaage maguta kena dan hame gotadi kitam war miha hi samasa kulunkam gaawes allah subhanahu wa taala zikruko zikurun enage hi mi furafan waanama zikurun enage du tekkofan waakam gaanama kitame kuliwaraka majalaka sakarate kulunkam gaayinma senage ena shaytana waswas tanga senage hituga shaytana bisala fiiko hali hadan ehm bima jumla gotek allah hanwako zikurko shaytana kiban rakkater kam ay dennu kitu qur'an kiyun he amal takur min kom kam ki shaytana waswas to miha rakkater ko dene kanka ena wasi insana duniya kuriha hindaku e shaytana ge waswas ene kurmati wan ei evs halega ne rasul sallallahu khassa kam ei ekay kom insana ge se bore shaytana waswas take ekayfana khassa kam ge ekayfana leifawa shaytana nota jinni ekayfana kiyaman korayfaun ekayfana nubakam amru nukurana kam ekayfana hadis korawafan e nuni kom insana ki se ekayfana ki mausum beful em kom insana jinni shaytana waswasta annana mihen em ege zariya insana kukkurene kullu bani adam khata kom andari kukkurame kukkureni shaytana waswasta uterena mas eti balikashiko emi ekeheriko agumana viha swarakun ege waswasta kudukurmattaka mase kurun ei algonmen duniya korenje masekate آدم يقول كوري مدني علمي خزانة قدوي ست سالس تيمنا برنامج رجع خاص موضوع كي جني شيطانون كبان ركاترهم هذا سنان هذا هم فدا أول متى هم فدا مي فاكلنا هذا ابن الجوزي رحمه الله هذا كده فان اللي وافا فتى من تلبيس إبليس كبان كربافه أقول بين إنسانا كتير مي مان شيطانا وسواس دين متكا مي وانني tin kame me mani tin kamege gotunne mani tin kamege terenda fe ena me mani algama tere wadigen annani ege tere ekkama kiyade miha kibaga honna jahilukan me mani jahilukan horejje kamuga waanama ad kitam rangalu kamen ena kori kamuga weenames ege teren shaytana ena me manige hisabum banana magfurad dal faane egotun ege tere misak alukamege teren ena waddu faane hage gatuga me banana islam diinuga mana kurawa fa ad bidwa taku tere bidwa wadda fa note fada mi mani mana mi not dekkun terikam fada kam wadda fan ege sawun ene kora kanta hisabun baatil kollaba ehma mi wara nuraka terikam jahil kam den anikam kiye mani den ena mi ane bana waswaste ane dora kiye miha gun hawa nafsu adi komme insana ko se miha gunna ne bana hikkiya kanta tage hunna ne misalaka mi argumentering ebbay ko horedane misalaka mudada warabboda lobi wame anabe kudan comments ehin comment deke warabbodu lobi wami ehma ena misa mudal lobi wami ek abad seen dakka deeni e magut dakka deeni ega badal e branam ega mi ebiska haram halal badal mennet e hodane gottaka e magutan ena dakka de ehma e mi ti adei ega ane devana doraki adi timon doraki mi age honda ghafilukan adi taadi deme taadi sheikh samir fa kore fada allah subhanahu wa taala matin handumanet kolla fa miha ghafil wa min waraka shaytana ge waswasta ka ti miha ge te wadin annan enka mi tinkan adi mi adi ibn jawzi rahimahullah bayan koro wa fa mi tinkam ge teren haqiqat ko shaytana insana ge tere wadigen annan enka malgona veje mi tinkan te veje mi algona men gam filwada fi kamuga wanama haigatuga shaytanan algon menge macca bar forwan hame hadin fada enega waswastan algon mennan e annam min wor ham me bana madwegen dan egotun algon veje jahilukam filwal mattaka ebeje ilmu ebeje ongene dinu kandata ebeje daskora ebeje alukantang ebeje ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam be bayan koddewa faagote ebeje daskoram tedem fada ka hawa nafsu algon men e mi hingede kantan ebaje allah taka qurban kona ebaje allah subhanahu hudda kurawa fa gotegga nuni algod men e kurakame ko gen nuwan adiyam fedan gen allah subhanahu wa taala matin zikru kurma ki shaytana waswasta kum ya salame ve minjo wanaka inshallah munasen suala ki huriha hukumtan huriha watterege jinniya libigen vehe adi aharmen kura huriha kame kurevene قرآن الله سبحانه وتعالى أمي بيان كرافن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إبس نفسك النوف اللي ور تكليفك الله تعالى نجسوي إما أول من أميرك برنامج سمد النبي إنسان فدان جنية كيس مكلف كتك هيمني بيك أقول من إنسان تريجس مي تكليف لبفا ميه كتريجا سبيك كورين كوري كنت أنا كنو كوريدا هما
mi shariatu ga amuko jinninna kiyam insanun fadai mukallaf bay insanun qura kan insanun allah wajib qura fur kan tattan hama jinniya sene wajib qura fa adi haram qura fa kan tan esarumna sene haram qura fa mehem midenna sobaki algon menna kanka haram quri haram qur mattaka allah taala baawale bi shariat adi wajib qur mattaka baawale shariat e shariat ga hukum taka jinni mukhatab qure konye ga mane ki hama algon menna bes kamen haram kon barnya me nagan jin hama qur'an ama emihonna eti mukhatab kure fonan ehme jegmane ki hukumta libigatum mastara ki qur'an ad sunnen algomanna semihunnas e shariyat em mukhatab kure bani ehme jegmane ki ega nete waki tafate egota jumla gote ga algomanna fenna moti wallahu alam shalomen nadden sheyonge wahakatu kon shalomen boda mingen dani jinninna insanuna adhe maabur tafata ganete misaka diri ulum ehnon to misaka ka boye dengane hama alukanko ade terega kafarunna muslimunna de ekidin to gade ane jinninge alama insanu ga ane maabur tafata gane ne diri ulum gaden enas echiga umuru war dige non to enha sumuru deha sumuru adami umuru go hakya kama ilmorin de awun denne de me hama jinniya ki marwachi be fulun e bur vidala fa jinnigi terega hore khassu war khas sifataka lifawa bay misalaka mi ibn jarir kiban riwaya fa mi wahb munabbih suwal kurawne jinni chi kaabole he sormen ne maruwe heye kaab mi kaawani kure he suwal kun vidale hum ajnas emihunna ki ba me tafat baawetta ko be eiterega khalisul jinn khassa be gawah imam fah kurafoni fahum rihun la yakulun midama anen rawiya midenne hama ijtihad fahum rihun la yakun mi bi jamaatu ko ba emihunna ki khasun naki emihunna ki wayke ga mane la yakulun emihun ukane wala yashrabun adin ubone wala yamutuna wala yatawaladun adi emihunna ki marwa baynun emihunna ki uf mene darifas ko nere baynone mane ki wiha baynone miten hama vidalo fa bas fulen ana hem badafia dekam agomane jumla ko me fenani hadis tak me fene jinni kaaka adi boka adi esorumenge darifas ko wakan ebati he kodde qur'anu bestin khassa ko waki bayako marnuwana kanwata nukanakam ga dalile saaf ko fenani ti agomane deveni hama ek jinniya beute aswe am dalilutaka deveni den anebbe ga wahago vidalo woni wa minhum ajnasun yaakuluna wa yashrabuna wa yamutuna wa yatanakahun egiteren anebbe jinsuga me honnaki anebbe ga huluwerinnaki kaabolabe adi emehonnaki marwabe adi kawani kurabe den sida umura behegotun algon menna mi umur emihunge mi kiha umureg gato emihum marwani kiha digumenetto e sida agondaka engifenne mina umureke emihunge umuraki ennames mi bike kala wahagata kunna emihun buna echchokun emihun umur waraddi ukam kurre sabuna fenun mi nawarsteka kuma sahara ke henwas ei agomna sida qataikum ei hama emihun umurkam ehen danna kan negen ei agot ke emihun ki dogo sada ba emihun ke khabartan agomna ka negen sida tedu kurat tedu ko genno swana echki tedu ko agomna saaf ko fen nu fenna hin degge emihun khabarta tedu kurma ki ei agomna warabba magoligen danakam ali ebena di agomna kuri mawdu gastu agomna hewani emme muhim nukta karne imhar jinni esormen kaanu ko darinde be wahag bedakkan emme boda me swadu fedeni insan na jinni mi awmen asen swadu ko samay etan dot boda eni awmen awmenge wagutu sama gagan nimen passara kameto uri hema mawdu kuri admi ewa ka awmen dakkala mere kuri res swadu na am hanak kas fahum onnane kya awmen die dot niresa ma hanak fahum onnane kya die ham ko dan karne komme kas mi kurin awmen dene jinni esormen ambille hama kaanu koggen hama awmen me ole ulewa kenus insanuna jinniya me nikah ge gulu mane kaawani gulum fada gulume jinsi gotun beska gulume hingaton wate hingafaane to nuniya adi ilmorin dakkafar wahaken ei me jinnin insanuna indevidane to mane inun huddato es eve sebori wahak dakka ibn taymiyyah rahimahu ta'ala fawani insanu naka me jinniyaku me gulidane ishko gotum bes not shahwato gotum bes lobi gotun shahwane gotum bes gulidane ei hama kama yattafiqu lil insi ma al ins insanun agule fadan hama gulun oyedane waqad yatanakahu al insu wal jin adi jinni insanuna jinni me sama nikah maneki oledane egotun gulige wayuladu bainahuma walad adi egulum go sobun darim bastibidane egulum sobun darim bastibidane wa hadha kathirun ma'ruf mi waragina hama mms maneki mi babuga mikam mawlumat danne mehna engifa wa kamek ilmari wahada kafoni ni mi nukta ki gulun ege zato gulumen hinguma e gulun hingun huddawma e mulin demassele den e gulumen insana me jinnin terega hinga faana hingidana henmes
shari gotun hudda non to bala afkun gana ilmori basfutak agumon fenani eves halega insanaka jinniya midenne vikala nik me jinsi eves ka gulume hingumaki nota kaawanu kurme bununkam gaayno sefa eves kam kurmaki hudda kam non kam ilmori basfutak agumon boda boreni ei bar bodati me fasade ege sogun askin dan kom megus pand bod emra antiman mini jinniya ka bali enonto nuniya me mine mehek dariyeke me gos bod fasade shari hukum ta war bod me olum bolum men gaadana kam ei algon men egota waakam algon kabul ko fikam gana me egota kaawanu kurunot gulun ei hudda kam ekam suwalaki ni kihinen hei Allah subhanahu wa taala algon men ufadwa fani ham algon men jinsu kam enonto qur'an Allah ngafati wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja e kalan kuludumantaka hekita utere waakameke tibamehunga nafsuta uteren tibamen abin levik insanu levi jinnina jinnin lavafan ei mikon onna gotek ehennuniyama biskala mawaddate oga terikame rahman hamdurdien algomen diriwolum kanteke nohi gane jinneka insana kam fadu gulunteke hinga kam gawana enes me suwalake kihinen e fadu gulume hingani ilmorin bayan korafur kihinekkan jinneka insana kalaterege fada gulumen hingani me gulun hudda nunkam agon medan hemes bayfara insana gamil ikhtiyar beruga sisormen insana iba gona kor egoto misalakam efada gulumen hingafanak ilmarin vidalon ihtilam mane ki me nidiga wakamen ei nidiga ene fennani komes miha konoto komes kala ihsasen ene fenifa ena me aram wani efada halate ge eves sama ekashigem ve jinni kamakabu eves jinni egulu hinga got hama ehme me insana eb me nidiga hama eves kala shura kanula ofa by fara me ene hama aram wege hinga dan hofeden nuferun kamuga ene mes adi anebba fara me ene mihak ihsas wone ene egulu hinga kamuge hama forifa honno gotak ennes efada haratuga sevege hinga dan hama jinni egulu me hingani kam adi anebba fara insanage shuraga asus gulume me sura badalugen asus efada gulume hinga fana kam ilmore bhori bayan korabaf ni by fara fennan me kankan jihwati me hona debaefa ama vettifa wedan den ham ene sura kurene kommes sifege honna firi heno kas ene gulume hingat beru me kanu fran heno sene e hori aramtake wegen de me guluma ki me votan ham hinga gulume e tajriba gotun fenife gulume e fadu gulume hinga fan ehem algon men hagiyatu ko waraboda rakatiru anje ko me misor menge undugolaki algon men ole gotukun ham algon menge me awona midenne fada me fahish kankam guluntake hinga sorwa mase ko fan ei insanunna ala ganne hen ama jinniwes insanunna eba ala gane insanun fenuni ma hikkiya hen jinniwes sorwa fenuni insanun fenuni hikkiya ehem wima algon men hedun lairuga Allah zikru kuram mejeni hedun balar Allah taala zikru kuram mejeni erun esormen algon men nufenna algon men niwaya fati bene hemba algon men insana kurmati ge chenula horima wa gotun hama esormen bes kankam fenunima esormen hituga bes ekhat kanka hingan emwima algon men fakhana banumuge kurin dua adi nikume fa dua kiya hedun lairuga Allah zikru ko hedun balaruga bismillah kiya kima efada halatuga den ene heri shaytana kankam ena rakkatere fem hagiyatu waram muhimmu baba warag gina hama agonna hama yagin agonna miwah dekkim hama warag gina befulun hama mikan jehifati befulun vidalwana timanne hama ehen ve by fara beerfurum insana ga hashikanu bes by fara fenidana alamat takin hama misalaka mi gaga hama ronga rab wakiyala apai falmas kanu ges gogota mi echi jehifunne kuru elifunne by fara hure mikala kantakis me homa misormenge mi fada gulunta go ondogokam ma fahara ga wegen gada ශාලමංග වගුත සමජ්ජේන සමවාරං හම කුරු ජවාබෙන් දෙව්‍ය රංගඩි දෙම්මේ අම මේ දේ වාහක ෆලා ගුලිගෙන් මේ මිසක අලාගන්න වාහක ජින්නේ ඉන්සානුගේ අලාගන්න වාහක දෙ මිසක එච්චි බාදා හුන්නේර ගස්තෙන් අලන සුවාලකි මිකමක බොඩ සමාලුවාම් වි පිරිහෙනුන්තෝ නෝනි අංහෙනුන්තෝ නෝනි දෙජින්සුව සමාලුවාම් ජේකමෙත්තෝ අද මේ හම දෙජින්සුව සමාලුවාම් ජේකම එයි me agor me insanun tere kam angen kuchuk firihen kuchuk hitawa hama in jinnin iteren angen jinnaku firihena ka hitaweda hitawagen hama alagen fan ene bana tuwanne be lobe gen ene innare be ene durennu qur'an hame gota ane firihenakus angen jinneka angen insanun tere angen ka alagen fan jinnin tere firihenakus nebima rakka tere kan hagetu kama dejinsus angenom bes firihen bes alag me rakka tere kan nagan jin henna bes agor me insanun tere ges angenum firihenum faatun duwa warabure
firihenu anghenu kantakama fahatun duma hodon uluma ekala kantama bodukam onan ehma e usul jinnin teregas onnane ehma boda ega onnane hama firihenu boda ekala kantatte alun hama e jinnin teregas boda ekega tonan ehma defaratum sama e gona kurum e fada gulunta hama e hingumuge khiyalat defaratuge sama onnan البر شكرا جزاكم الله خيرا الشيخ محمد سمير بن ابراهيم ادي الشيخ محمد سنا ومن ميري سان ورغنا موضوعاتك مي جيني شيطان كما ركعت ما غول مي موضوعا علومن لبيگ ميدي ان شاء الله مين هفتاගේ هو مدوغري سما مي موضوع تبهنا ان شاء الله بدل كلنا وريها بيفنا رب شكرا جزاكم الله خيرا واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته